ntibwatinze hari uri mu mazi uko mureba naye niko ndeba sekwe ndatangira byandambiye gufutishije filime gatangira siki kareba tangira hakuno hari wazaga hano baza ari ikiwe house cyangwa kigarara gishaje ndamatambuka gutyo. Red Star is on site. Headed due south. Red Star avugaga. Star is on site. Red Star kuri site. Headed due south. Asangare majepfo. Witegure. Haro babwiraga. Araka Scott Harkins. Yitonza vayo. Hari umudamu atambukaga wishwe Red Star. Tanya muri Kiev, Ukraine. Imyaka 12 ishize. Imyaka 12 imbere yuko Uburusiya bukora iki? Mukanure cyane. Stepanenko has arrived. Stepanenko yarahageze. Wait a second. Buretse akanya. Hari witwa Stepanenko uparitse imodoka. Ngo Red Star baje guhura. Mwanda. Mudamu aravuga ikirusiya. Tanga agapapuro. Stepanenko is not alone. Stepanenko ntabwo ari wenyine. Kubera Sasu. Hano barashe imodoka. Fajya n'umudamu. Bamarasa mugongo. Nawe yivanga mu ntambara. Red Star is down. Red Star arashwe. Nyeneye bufasha. Fajya mu gituza. Nawe tangira kubaza kubarashe ku mudamu. Ko filime itangiye. By the Legacy of Lies. Ho. Kubwa Sankara bazaniza umwaka we. Ho. Kureba hejuru murasaga. Kiyo. Nije mu kibisi gishaje. Nasa hejuru. Manu wa mbere. Red Star baramarasha bamwibaga kapu. Kuri kizi kigaba amasasu nacabona. Uva mwana agira vuba backup nagire boze nona. Shaka ibijyanywe. Olga. Gezano, yewe. It's me. Ni jewe. Martin. Okay. Sa umeze neza. Stay. Gakora cyane uguma mu modoka nusohoke. Bande nabari bateye ni bande. Boy kayajwe yiswe Martin. Kigabo kiri hakuno ndi hakurya. Baremu muri junkyard. Hano hari imodoka bishaje. Arangije umuhanga hano ari ibikwasteri ajya hejuru. Azamushakire hasi undi hejuru. Yitonze maze ndore. Bari muri Ukraine muri Kiev. Asasu we. Jaga takabaraga. Poka hasi. Dangije karega twagika paragifata. Nya. Fire! Fire nari. Bavana y'umukobwa. Lenya Sonko. Baravuga ikirusiya. Throw me back. Nagira ku gakapu ufite. Go. Reka umukobwa agende. Слышишь, что я тебе говорю? Sana gakapu nonaha. When you let it go. Nutaraga gakapu ntago muguhereza. Just listen to me, all right? You let it go. Yumva neza. Reka umukobwa agende. The end of it. Tubirangize neza. But if you do not, you are a dead man. Kandi nutabikora nawe uri umupfu. Throw me the fucking Hereza igikapu. Urubavu ngo bari serious. fucking back! Zana igikapu kugira ngo abyemere. Amupasa amukubita. Sampo isasu mu rubavu. Urabyemeye ko ndi serious ndamumena ubwonko. Avayo. Gakapu sinzi arimo iki. Hey. Zana gakapu. No, давай! Kanage. Akanaze. Kumbe yarotaga nibyo yibukaga. Wari umunsi umwe.
ndabereka muri Peckham London uyu munsi present day. Wa mugabo ari muri Crane ibere yakora muri London. Jakuno 20 minutes. You're makumyabiri. Uriteguye. Kana karaporeza. The hell is that? Jenebiki. Avocado salad. Salade zirimo avoka. I'm detoxing. Ndimo na detoxinga. Detoxing what for? You're 12. Uri mu detox ufite imyaka 12. So, Kwa kundi kuramo ibiyobyabwenge. clean out your whole body. Oya detox ni ugusukura umubiri wawe wose nta kintu kiwangiza. Everything changes for the better. Erete ko ubuzima bw'ubuhinde bushaka ubyiza birenzeho. Njye mvuga. Baje kumbari mugabo nakana. I'm boring you. Umva nakurambiye. You're so sweet, huh? Ni cyukweri cyuvuze pasheri. Never mind. Ntubigire ikibazo. Listen. It's Richie May. Ase umva Richie May. He's got the range, but you got the power. Afite utekinega ariko ufite imbaraga. He's really tricky. Akanda afite kuna gutricking iyo muhanganye. He's going to keep you dancing at the end of his jab. Ingomeza naguri buzukwepe. Create. Cyane cyane amaguru. Bide your time. Akana karamuye simanza ajya mu mirwano bakunguka amafaranga kana karavuga ati ndwanye muhangana zifite tekinike ariko ufite imbaraga kandi imbaraga si ibirayi. I'm gonna do what I always do, okay? Mwana ndakora ibyo sanzwe nkora nabindi. Smash straight through. Ndamushyira hasi muhondagure. I think that will work, Don't Dad. you worry Basi ngombe cheka. to me. Mwana anje bindekera ibindi. Kira amafaranga ugiye nushetere. Urishuwa. Sure. Anyway, what is this? 20 questions? Go on. Uwo mara ibibazo birenze veni nawe ugiye nushete ugaruke. Isarazana gahondagura nakana kambete ngira bakunguka. Sene ndwanyi kuri bwati. Ubukene si ikintu. Mwana injira hakuno. Sasa bwata z'amabandi bya bintu bya under age ngware munsi ya 18 nemereye kwinjira hano nibihari. 2.8 for the bull. You're kidding me. Richie May won the last K1 Grand Prix. Richie niwe nsheteye. He kicked the Twanga gushetera se. shit out of the fly and almost choked Gary Newman. Ndamusheteye kandi n'ubushize namusheteye ndatsinda. Oh, he should be way over 3. 2.8 Buri niwe nshaka ko atsinda. it is. Akubiye kabiri n'ibice 8. Amaki 50. Oh, you're a real high roller, aren't you? Abesuri mazamura ibice cyane sibyo? Here's 500. Sakira 500. Nitwa Richie May niwe nsheteye. Gasheteye utwa Richie May niwe gashiriyo. Ise nabarangira kubitamo zaga. Mu Rwanda hakuno imbaraga nizo zikora. Ukayacura yawe. Tayare. Kana kaza hakuno. Kaje gufana se. Akana kasheteye utwa Richie May kandi sakabango kamusheteye. Seinjira ring. Uriteguye nawe uriteguye. Muhondagurane sha. Sasa. Ano imbaraga nizo zikora. Ukabana ibyo urarira. Tayare. Bagabo mini ndwanyi. Ewe. Baragundagurana. Kana viyo ko bamwishe nta namusheteye. Kana kabwiye se. Hey, Maker! Yeah, Mecca. Kabwiye se ngufite imbaraga ari kuri afite tekinike. Muzohe. Yapurika. Ibirayi. Bandi ni tekinike. Byanyabyo. Kigabo kirakomeye. He's got the rope on your legs! Umva akoresha amaguru yawe papa. Mugabo arabangutse. Tayari. Mugabo. Mushyira hasi. Mugabo niyumva arakomeye. Papa. Warwana. Reba neza. Warwana. Hareba ijisho bare. Tarabari bari menya ni maravutura so ku ruhande. Papa. Mwarekeye. It's time to stop! Cyogiye cyo kurekera. Tata we. Parika nabi. Chewe tata we. Bana makarinda menyo. Nabi tabaye ibyo. Mangu barariye koko. Tayari. Hey.
avayo amangumi baramukomye koko. You alright? Meze neza. Ameze neza. Moko uratsinze rata. Better luck next time. Ubutaha rwose musore wowe uzitegure neza. Fuck is that? Ibyo ni ibiki mwana we? Did you bet against me? No, ntago washete ngiye washete yundi. I tried to warn you. Nagwaye gasopo ntago ugishoboye kurwana urabyihata. Nashete yundi ko ari butsinde. May Richie yagukomye. I don't know what's been up with you lately. Sinzi ibyo maze iminsi urimo. You've just not been focused. Ntago ugitekereza ku kazi kawe ko kurwana. Abandi babyukira mu mwitozo ubyukira mu ibaro ujya kumangurutse. Liz. Ndagana ketwa ka Liz. Kubera ubukene ise na ID job. Kubyukira muri tiza nabyo nta kibijya bajya mu icupa. Kumbe hakuno. Dore bituma mukasirwa nta bindi. N'udufaranga duke abonye no kujya muri byeri na za congo. Fata ku mwako. SK. Street light, Karaga umuhumetso. to sing a little higher. My Maze nakubeshye mwumva. this time gonna run a little faster. Udocera afite nimba umugore yaragiye ntumbaze. Akana gasugiraho ibya nijoro nawe ndakaruhukira hakuno. Ntago nashoye amafaranga nashoye nayo nakozemo aritere. Ubundi amaguru pfa kuba afite nkora korose na aritere. Rene bampata mangumi tayari. Business nagiteze guhomba. Kana kibereye hakuno. Kaba kishushanyiriza. Tayari. Bitonze. Mana nshaka kureba mu maso ijana itara. Kumbi itara. Yikanga mu yibuka ibindi. Hari umuntu bazaga yicunda aho ngashaka kumureba mu maso. Umeze neza shini. Tara hirya gira hirya. Tongo. Sorry. Koko udahwaretse. Umva mu mahoro reka ntuzi. Ko shini. I'm sorry. I just fucking late. Wavuye hejuru ku muntu wabayite. Alright. Sawa. Abagore batabwiwe nabi ni bumva. Karyama hakurya. Maze ndanivumbuye. Umuntu sahora ama yarahageje. Twagira ni business yari yashoye nawe ngazunguka. Ayo wamaye wari muri ampombya. Njya ni duka. Hakuno. Muzehe mu gitondo ni imbunda yi. Nta ubura hagangika cyangwa sabari. Amasaha yavuye mu mirwano yifatira kabunda. Twatangiye filime arimo arasana n'abantu muri Kiev, muri Ukraine. Ready? Niteguye. Remember what I told you? Wibuke ibyo nakubwiye. Dad, I've been thinking. You like it here, right? Papa sigutse ubishaka. It's all right. Sawa. I'm tired of moving all the time. Papa nyinambiye guhora twimuka. I think we should settle down here. Ndakeka twagumana tugaturiza hano. Open a restaurant or something. Dushaka restaurant dufungure dukore business fatika cyangwa ikiri kintu. Urabitekereza iki? Kana gatoza kurasa buri munsi. You know what I think, Liz? Liz byo nekerezo urabizi. I think we should keep moving. You know? Ndakeka twakomeza tukagenda twimuka. What we do, right? Me and you. Je nawe tugakomeza twimuka tugenda buri hamwe ko turi ikipe. Team. We are team. But why? Kubera Look, you're not concentrating, are you? uzi guturiza hamwe. Remember what I said about aiming the gun? Urabuka ibyo nakubwiye ngo ujye utekereza ku mbunda. Use these gun sights to aim. Ujye ureba hano inyuma ku muhumetso w'imbunda. Right? You Sibyo? don't the target. Target's in the background. Target ni iri inyuma. You got it, but it's these. Hano inyuma ni urebeye neza. Come on, you know what to Ni mugufa kasinga ukarasa. Sawa ngero urasirindi rimwe. I want to start school this fall. Papa nashaka kujya mu ishuri. Shaka gutangira kwiga. Akararasa. Nikabyitaye. Not concentrating, are you? Ase kutita kubyo urimo akora Liz. Dad, I have to think about my future. Papa ndimo shaka gutekereza hazaza. I have to have a profession. Ngomba kugira akazi gafatika. Well, you want an office job? Shaka kujya mu biro. Mwana we. Nah. Sibyo mvuga. I could be like
a writer or an artist. ndashaka kuzaba umwanditsi w'ibitabo cyangwa umuhanzi. Oh, yeah, that's just what the world needs is another artist. Ibyo ni byo ikeneye cyangwa Begging on the street for money. Oh, please, please pay me. Pay me ubusabasabiriza ku muhanda bose ntibabaye usasikiye gukira nacyo ni ikizigizima mu mutwe. to express my innermost thoughts. I've always told you, Lise. You need to be independent. Icyo nagusabye umwana ni ukuba independent, ukimenya. You don't have to rely on anyone else. hatagira undi muntu rwose urangamirizaho. But to be independent, I have to have skills. ariko kugira ngo mbe independent nuko ngomba kuba ufite n'ubumenyi. You got plenty of skills. mwana wanjye ufite ubumenyi buhambaye utanaza ahubwo. Tell you everything you need to know. nagutoje ibyo ugomba kubuzi. After this summer, I'm starting school. papa nyuma y'iyi samanye rwose ngomba kujya ku ishuri. That's it. kandi niko bimeze. arabana nta nyina nta kepfo ka ruguru usibye se. ise nawe nijoro kubitamo agakositimu. ana makuru nta yandi Skuratovu n'umugore we muri New York baharasiwe. niyo nkuru iraca kuri televiziyo kuramo amakuru bitwa ko abarusiya barasuye muri New York. nta yindi nkuru iracongara abarusiya babiri umugore n'umugabo barasuye muri New York kuramo amakuru. mwana ngiye mu kazi. Liz Be back later, okay? yagiye mu kazi. Pizza in the oven. mwagusigiye pizza muri oven. Do you ever listen to anything I say? I'm detoxing. papa ariko jya wumva ibyo nkubwira ntabwo nshaka ibintu byo kubyo harimo na detoxinga. nahinduye imirire. umugabo wako ni umukazi ni bahunsa. buriya abantu badakunda gukora nabo bwa akazi kabo uzajya ugaterura ibyuma ukaba bahunsa ukaba utabudahembwa. hano hari abarwana mu mbari mwirwana kimwe cyo mukome ngumi no bahunsa akabizanamo n'umujinya. yewe ubu bahunsa ni ugukiza abantu suku urwana. mate bana ibi ntabwo ari byo. shaka polisi itangize mu kazi kacu wakubise umukiriya. bakize batandukane wikomereza ukora akazi. nyumva neza imihari yawe ujye uyigumana uranyumva. ntukazane ibibazo by'uwawe mu rugo ngo uze gukubita abakiriya. niba barwanye bakize bigarukiraho. simple as that. kumbe hano Okay. Next. ukurikira iyo binjiye hakuno barabasaka. Martin kaza kana muzi izina kangaka koko. Pass on the tray. zana hano agasaka mekaye ngusaka tinje zane bimogi bitemewe. Did you know that anger is always preceded by feelings of pain? ase ujya utabangamirwa no kumva uburibwe budasanzwe mu mubiri. I think you should probably mind your own business, don't you, love? wa mukobwa byakaye byiza urebye byakuzanye ukare kumbaza byinshi. Next. undi ukurikira. We are in the same business. We need to talk. ahubwo nyine turi muri business imwe dushatse twanavugana. reka avuga byinshi karigendera. hazi ngo ni kandi gasiga hano karanga mu rukako. bafite imbunda kakabari Martin akoramo. Martin ari mbakiriya hari umuntu ataje kofi wa mukobwa waje mwango duhuje akazabwo dukeneye kuvugana azamushakisha. Beatons kobwa ibereye hakuno arimo aranywa amangurutsa. You got this? hari akantu wibagiwe. Be a bit more careful with my belongings if I was you, Miss Stepanenko. ati wa mukobwa bibaye byiza wagicunga ibintu byawe Madame Stepanenko. kobwa no umurusiya. Interesting name, that. What is it? mfite izina ritangaje ni iki? Russian? uri umurusiya? Ukrainian. ndi Ukrainian. You do remember my father, Igor, ese papa yitwaga Igor uramwibuka? don't you? sibyo? You worked with him. wakoranaga na data The Gazette? kuri gazete. Kiev 12 years ago? uribuka imyaka 12 muri Kiev. He told me you were the best investigative reporter he'd ever met. ati yarazi ko uri umunyamakuru rwose uzi gushaka inkuru ukazimuhegezaho. mwarakoranye. I think you might have me confused with somebody else. waye muko wasanga wananyibeshyeho. karangije. This was taken on my father's cell phone. ati iyi foto yaturutse muri telefone ya data. It was taken just a few days before he died. iyi foto bayikuye muri telefone ya data iminsi mike mbere yuko apfa. akira hano. My father? uyu ni data.
His colleague Olga. Ni mushiti we Olga. And this is you. Uyu ndakeka ari wowe. Yarake akanyango nawe aziranye na se. Isare ku ngwaga ko bwarishwe. Yitwaga Egol. How'd you find me? Wamenye gutahundi. I'm a journalist. Ndi umunyamakuru. Just like my dad. Nkuko data yari umunyamakuru. What do you want? Ushaka iki? My father's mission is mine now. Mission ya data ubu yabaye iyanjye. Nothing has changed since he died. Nta cyahindutse ngo data yapfuye. Have you seen the latest news? Wababonye amakuru mashyashya? Look, what happened to your father? That was a tragedy, but I need Ibyabaye kuri so. help to get the files. Nkeneye kubona ibya byandiko. I need your help to get the files. Shaka umfashe kugira ngo ibyandiko data yasize. Sinzi ibyandiko ubwoko ki? Mugaba kiraho. Jahasi. Arabaza nyimuna muri bwate. Hobari. Gakogwa maza kari guhigwa. Kiswe Sasha. Stepanenko. Martin agacikisha muri bwate. Asasu byanyabyo we. Bijiri gikoni. Abacugusa mwegereye ibintu byakomeye hanze. Genda batega ibyo batega. Hey, filimi da. Yawe. Yavuye mu kazi. Yebera bounce bagiye gutuma gasubiramo. Ukobwa ngware ibyandiko byase ata publishings. Ukobwa ashaka gushyira hanze. Sinzi n'ibyandiko bwoko ki. Sasha yajamagara gakobwa. Gitonzi kibunda kuraye ibikumwe arakinaga. Tagira umenye ko ari ryo warashe. Zahakuno tahiwe. Yitonze kazamaze imyaka 10 ninga avuye mu umukobwa wawe umugabo yakoreraga anataka amusaidie bagere ku mafile ayashire ku karubanda. Fata inkoni ya baseball. Zinkoni zirakomera shawo. Yitonze turore kugira hana kana kararyamye Ekaliz muryango wundi ndawo kinguye turore kugera ha Martin you old fox ameze nka kera kabisa nyuma nanyu mugeze mu rugo in long time cyari igihe kirekire mwana tutabonana labana asanze bageze mu rugo iwe. What's going on, Trevor? Trevor nibiki byambere Old lady throw you out again, or mugore mucyacu yakwereje cyangwa CIA starting another war? cyangwa CIA giutanye intambara Central Intelligence Agency. Just craving a little chit chat with an old buddy. Man, nta no kuganira mu nshuti ya kera utangiye guhita uzazana akazi. Mundi wakwicaye. Charira tuganire. Fata umunyate wangu. Kanda amazi tuganire. So you found the beer? Mwabonye na byeri. John Edwards. Barita John Edwards ngengora MI6 ubutasi bw'abongereza. MI6. Heard a lot about you. Nakumvishe byinshi. You're bleeding. Uyu murava amaraso mwana. Oh, don't worry. Ntugire ikibazo. Serious, just a little. Nemyo nisanzwe. Humor comes and goes. Yarazi kagenda. Can't seem to find the time to schedule the surgery though. Ntago ninzamo n'umwanya wo kuba najya kwibagisha. Can't be too careful. Kwibagisha vuba nabyo nasibye byiza biraho. Want to tell me what you're doing here in the middle of the night? Mwambwira icyo mukorana muri iki gicuku. Alrighty, let's get down to it. Sawa sawa reka dutanye tubiganiro nabyo. We're here because of your little tete-a-tete with that cute reporter. What exactly twajana kubw'inkuru idasanzwe yawe nuriya mukobwa w'umunyamakuru. did you two discuss? Ubundi hagati yawe nuriya mukobwa w'umunyamakuru Sasha mwaganiye iki? I don't know what to tell you, Trevor. Since cyo kubwira Trevor. I'm a bouncer. Nje unabaye bouncer akazi nakavuyemo. You know, part of the job description is you got to talk to people. Niwe wana nubu sinyivugana n'abantu twakoranaga ko nakavuyemo nitangiye ubuzima busanzwe. When you quit MI6, ubwo wabaga muri MI6 we had an agreement. Twarumvikanye had an agreement. You don't mess with our business. We don't utazagaruka mu kazi ka MI6 niko twumvikanye. mess with yours.
kandi nukaza mukatubangamira natwe Told you then. we shall mess with yours. Natwe tuzakubangamira mu kazi niko twakubwiye. You try to get back in the game. Washatse kugaruka mu kazi I take you out. nkukuramo. Now, did she mention the files? Uriya mukobwa w'umunye Ukraine files yazivuzeho iki? It's 12 years ago, Trevor. Umva Trevor aciye imyaka 12 bya file narabivuyemo. So why the fuck are you bringing it up now? Kuki ubingaruyemo? No, we know what happened. The Russians got the files. Simbizi n'abarusiya barabonye files. Mission not accomplished. Mission ntabwo yanarangiye. Well, the reality turns out to be a bit more complicated than that. Ata ahubwo bisa nk'ibintu bitasobanutse neza kurushaho. Please enlighten me. Mbasobanurira neza. Bamuhereza ifoto. We're all worried about your health, Martin. Martin, twita ku buzima bw'abantu. What's that supposed to mean? Ushatse kuvuga iki? They will find you. Bazakubona. To Hilton, yesterday morning. Uwo ni Hilton yari mugeze mwarakoranaga ejo mu gitondo nibwo bamwishe. He was less fortunate than you. Aba yarindwanye nkawe. Who is he? Ari he? Ninde uri kubita yirukanganye? Got too close to her. Komeze wegerera mukobwa cyane. Uramenya abarusiyaho naho ko bari kuguhiga. They nabbed him by surprise. Naye baramutunguye namenye n'uburyo yishwe. Stakes have gone up, Martin. The Russians have repeatedly used nerve agent in the UK. Now they've done it on our Abarusiya bongeye kuzamya ibintu muri UK ushatse nawe wagenda gake. as well. We consider this an act of war. Ibi twabifata nk'igikorwa cyo gutangiza intambara. Act of war. Work with us, Martin. We'll protect you. Homura Martin, dukorana natwe tuzakurinda. Otherwise, Cyangwa se bitabaye ibyo. you could end up with a new smile too. Cyangwa utangire kumwenyura na bundi buke n'ibindi bigucanga. Papa, Please, back to bed, please. mwana wanjye Liz, subira mu buriri. Back to bed. Jya mu buriri. Lisa, Lisa. Kaza kwase. last time I saw you, you were wearing a poopy type. Mwana ameruka kumureba rwose yambaye pampa. Need to go back to Papa bed. kuryama byananiye. That's where you are again. Mwana ngenda uryame. Some daughter you got there. Ufite umwana rwose. She's grown up fast. Arimo arakura vuba. Just like her mother. Asa nka mama we. I look like myself. Nje ndisa ntago nsa na mama. Banza gatanazi nyina. Listen, Martin. Umva Martin. I get you don't give a rat's ass about the Russians. Banza utita ku barusije nekubwira. Fine, but you realize those files Gusa izo files barimo barashaka nawe urazizi. probably exposed the scumbag who betrayed us in Kiev. Uribuka byatugambane muri Kiev ko byageze muri Ukraine. Izo files abarasha barazishaka. Network. I promise you, he will face a firing squad. Niba aramukandi bakwiyongoje barazana firing squad. Baragwitana nabi. Don't you want to know who's responsible for her mother's death? Ese ntabwo ushaka kumenya umuntu wishe mama w'uyu mwana. Akana karabyuka. Mother was in an accident. Mama se ntabwo yishwe na accident. An accident? Accident, Trevor. Car accident. Iyo gongoranye n'imodoka. You didn't tell her? Ntabwo wabwiye umwana wawe. Right, that's enough. Mva birahagije umwana ajya kumubwira ibyanjye na. Kana karivumbura. Liz. Think about the traitor, Martin. Mane Martin tekereza uwishe umugore wawe. When you just love to encourage his disappearance. Ahubwo shyiremo imbaraga kugira nawe tumukure mu nzira. I'm out now. Fuck off. Navuye muri akazi mumve imbere musohoke mwende. If there's ever anything you'd like to share with me, Nimba ari ushaka kunsangiza. find me. Uzaho kunsanga tu. Again, Martin. Ahubwo ngiza kongera kubona Martin. Witekerezeho. Nawe yakoreraga MI6 ava mu kazi karacyamukurikirana. Kana karaje karahera se arakabeje ko nyina agonzwe n'imodoka. Reese, Tell you. mwana wanjye mubari naye ngiye kubwira. Yes, honey. Just Mukundwa umva. listen to me, please. Nyumva sheri. You lied. Warambeshye papa. I was gonna tell you when you were not. Nashatse kubwira nomara gukura. Go away. Genda. Me alone. Ndeka njyenyine. Sheri mukundwa. Mwana wanjye. You lied to me. Kuki wambeshye? Warambeshye. Ugabo hano sasa akazi bakoramo n'indyango urye. Ibintu ngore mu butasi gutya bw'igihugu. Kuba uri wanted da. None akarusho waranamenyekanye. Igihugu cyose ugiyemo icyamuzanye nta kindi yazanywe n'akazi. Ubukekwa ni akazi ukora ku ibanga. Wenda nabo mukorana kandi n'uwo mukorana nawe ntabwo amenya amakuru ya misiyo uriho. Tereka vande wenda mukuru wagutuminye.
urugana guseje naribuka madamu ntabwo nkwizera urukundo zari zihari. Hey madamu yitwaga Oroga hakuno. Madamu nimba rero barashe wa munsi film itangira. Bana yutubunda twe sasa hakuno mugenzi washinzwe terrorism muri Amerika nabo bashyushye counter terrorism. Bakira ibyangusha amapasiporo hafi aho bafaranga utwa yabitse bu telefoni mwana njye pakira ibyangusha. Ngo tugomba kuvana naho turimuka. Papa kuki tugomba kwimuka ariko? Papa kora ibyo nkubwiye. I don't want to leave. Ntabwo ushaka kuvana. Shaka kuguma hano. Why is it always about kuki ntabwo mburana nawe wakane pakira imyenda yawe kabwira n'abakana. Hargiye batari ngombwa gusobanurira umwana nahoze ndi maneko nahoze nkora ubutasi bw'igihugu kabona kumubwira ibyo n'umkwangiza umwanya kamukangamo gace ugabafata igikapu zana mu modoka nyuma ye baramukoma tayari kweye kabunda Odama atangira kumupimiraho aramanitse. Mudamu yitonze avayo kazi nini ryankurye. Сюда его. Боги Руsiya mumuzane sha. Katu yamushyira hasi. Bamubwiye ngo abaruse ni bakwifatira. Izo file zazishaka ku ngufu. Senze zirimo iki n'ibyandiko. Wonderful. Byiza cyane. Perfect profile for a secret agent. Ya rwose ufite profile nziza yo gukora mu ibanga secret agent. Odamu yitonze. Banza kongeza amafege. Navuga akura igipapiye korashyira murya ohereza fege maze urumva turi fege ibyo wigira kwa gasuzuguro karashira. All right, slow down. Genda gace. Okay. Genda gace. Whatever you want to know. I want the files. Ndashaka ibyandiko. I want the files. What files? Izihe files? Uravuga ibiki? What files? Izihe files data we nyundo kuga. No, what files? Izihe files urazimenya? Bakubaza bana bahondagura. Intoki barazigorora. Fuck. Mwanda. Where does she hide them? Uriya mukobwa ibyandiko yabishe. You've got the fucking files. I saw a shoulder bag with my own fucking eyes. You're the files. No. Hoya. No. Uravuga sha files umukobwa yazibitse. Fuck. Mwanda. Maybe this.
refreshes you. Wende bingiye kwereka biratuma utangira gutekereza neza. Amwereka muri tablet agakobwa ke bagashimusi. Kalis. Turashaka files katubwa aho nuzaho ziri. Gutes. Okay. Sawa. Okay. Sawa sawa. Sasha knows where the files are. Sasha wa mukobwa azaho files ziri. I can get them for you. Wenda namuneka nkazibashakira. She thinks I'm a journalist. Arabizi acheko ndo umunyamakuru. I used to work with her father. Nta nubwo ziri mpamvu nakoranaga nase. You know that, right? Ibyo murabizi sibyo? I can get you the files. Sawa nabashakira files zanyu. You will get them. Urazizana cyane. Ibyo birahagije. Yitonze. Avugira hakuno ari fandi mukuru bavugana. Файлы и журналистка. Arajugunya mu Kirusiya. I want the files and the reporter. Ndashaka files n'umunyamakuru. Ariwe Sasha. Dead or alive. Yaba ari umupfu cyangwa ari muzima. I don't care. Je don't care nayo cyo bintwaye. 4 hours. Ufite amasaha 20 ntabwo n'umunsi umwe. Kanangabanaga hakuno muri kaburimbo. No kibazi ivunye ko ari ebyiri. Aza kuno mu kamodoka ke. Amwajyana mu ijob. Tangira kubona musimu wa madame inyuma. Ntago uzabivamo sezeranya. Tangira kubona ibidahari. Kumbe imodoka ye bakizaho ka GPS. Kamukuru ahantu hose agiye. Bamuri inyuma nabo barakurikira. Seta burenge. Sasa agakobwa barahurira he. Tanazi niyo kari. Mudamara. Nakana. Kana karajundamye ntacyo kazi ni kazi biva nebigana. Lisa. Your father is collecting a present for me. Gose iso ari Imana agiye kunzanira. If you are nice, niba uri umwana mwiza, we will be nice. natwe turakubera abantu beza. Buri hari umuntu ushaka kwafitanye ikibazo n'umubyeyi wawe, yahura n'umwana si umwana turapfiki. Bakibanira neza. You can order all candy. Watumiza amabombo, chips, fanta, ikintu cyose urumva ushaka. I want a berry smoothie. Ndashaka berry smoothie. Strawberries, blueberries, raspberries. Agatangira gutanga amakomande. Spinach. Принеси ягодный смузи. Avuga mu cyusi ibyo bazanira kana. Do you like cartoons? Ukunda za katuni. Mudamu rwose nta mutima mu bikukana, nta kibazo bafitanye. Nubwo avuye guhonagura intoki zase kazivunagura ariko nta kibazo cyakana. Tayari. Hano. He's just parked at Shaftesbury Avenue, Soho, Maximilian Club. Amabwate arimo aragenda ashakamo abantu. Hano umusore yose agiye nawe arimo arakurikiranwa. Yinjira muri bwate. He's in. Arinjiye. Go check it out. Sagera umurebe. Utavamo. Kumbe nawe yarabizwe yakurikiwe. Nenda abwiraga ko nasohotse. Ndani. Haraho yaje. Baramukurikirana Yesu umuhanga afashe cyamukurikira agati mbwira abo abwiraga ko ninje muri bwate. Nimba kimuha amakuru nembaza. Yewe. Maximum around? Asaga maximum around. Where's Asko? Uri mu nindubaza. Tell him Bully Boy's here to say. Ubwira ngo Bully Boy. Ari hano kugira ngo bahuri. Undi mukire. Wow, Bully Boy. Bite Bully Boy. Have a seat. Icharira. Cognac? I'm good. Urangwa irikeri undatimeze neza. So, what brings you down here in the middle of the night? Gambwira iki kugenza mu ijoro hano niki? Muri aya masaha. We okay to talk business?
ubu twaba turi bimeze neza tuburyo twavuga business. Yeah, sure. Cyane ngira icyo ushaka komeza. I got a fight coming up with this Armenian guy. Hari umurwano watangiye. And the funny thing is that the Russians are talking about bashaka umunye Armenia. The Armenian guy kicking the bucket during the bout. Ahubwo na munye Armenia wapfuye kandi yishwe n'abarusiya. Nshaka kugira icyo bimbwira. Bucket kicking. Bucket kicking. Like you mean? Uravuga ngo die. Yapfuye. Umunye Armenia bishi abarusiya. There's a girl mixed up in this as well. Ukrainian girl, blonde hair, Phoenix tattoo. Ndashaka ahubwo naje umukobwa w'umunye Ukraine ufite umusatsi wa blonde. On her neck. Ufite tatuage ya Phoenix hano ku ijosi. Hari cyo umuziho. Why should I know about her? Use uwo mukobwa nabajya kumushaka amakuru umushaka iki? Well, because I found this. Hari cyo nabonye uwo mukobwa yari afite mu ikofi. Kugira gutya. Ikarita business card y'uyu mugabo yari ifite n'umukobwa. So? None. So I think it's about time you quit the bullshit, Maxim, don't you? Ndashaka mwana tuvana ibintu by'umwana nabyo. Umukobwa ari. I don't like your tone. Ntakundi buryo uvuga musore. Ubu ntangiye kuvuga neza. Sit down. Mwicare abakobwa mwe. How the fuck did you get that in here? Abo ndiyo muraje gute muri bwate yanjye. Came to see you, didn't she? Na iyi mukobwa yaje kureba sibyo? That's how she found me. Uko yaje kureba nanjye ko nanjye yambonye. You are a dead man walking. Mwana uri umupfugenda, you are dead man walking. Uri umurambo wigendera. Kuramo telefoni yawe. Mereza phone yawe. You can fire now. I'm not going to ask you again, do it? Simbi kubaza ahubwo ndakuraza mereza telefoni yawe. Mereza isimu yawe. Umugabo akandakuruka buto munsi y'imeza banza huruje. Ka alarm. Baba unsa. Tayari. Agitega umupagasi. Kira mwivugana na radio. Tayari telefoni yashaka y'umugabo arayitangira. Uyu nawe. Boy kanajya heza. Nase ndore. Basasi ndani. Baze ndore. Hey. Hey. Filimi daw. Mapagasi. Sasu. Njimbere. Pima nabi. Nawa gusoza. Oh. Peter Speed. Jep. Tata we. Soka muri bwata cinyuma. Natangira. Chamujye rwagati. Inja muri kabaranga ari yiwe. He's in close but can't get a punch in. Sasa hakuna kana katangiye kureba boxing karabikunda ibintu byo kurwana. Ties his opponent's arms and pushes him back at the same time. Erega nabi igiye kureba umuntu ibutsinde hari ahantu birebera. On the ropes. No buryo aba rwose ataragwana adahunga imigozi. Especially Sean Spence. Uzare umurwanyi twa Sean Spence. Kana kazi n'indwanyi. Chemeka telefoni hakuno. Tangira kuraga kobwa kaba gari nimero yakamaze kuyibona. You think this Smoking Joe will win? Neza Smoking Joe uracheka ari butsinde. Oh yeah. Cyane. I put cash on it. Jera mushetera. 30 odds at least. Yonga kuri 30 ariko yatsinda. Urata bikoze se. That hurt. Birabaza. What did I tell you? Nagwera iki? Iyo bafite amafaranga mushete. Kana kara. You put money? Ushete amafaranga urusimbi. Mudamu yarumiwe. Kana mugenzi ke byara akababaje ko na se. Anu yagiye afata buru wakeka wese ahambira. Aza mu kindi cya apartment. Ingufuri setsa arayisetsa. Kugera hano. Yinjiye. Adushe. Iri ne persone pa nta muntu uriyo. Kugendera ubusa. Kasasha nakabona. Nyuma ye. Ehangane. Ndi hano kugufasha. Your father was my friend. Musari inshuti yanjye. The same thing happened to you. Mucyenyene nako shaka ibyabaye kuri sona byakubaho. Ba telefone yawe. Kubera. How do you think I found you? Iyo telefone yatumye menya ahantu herereye. Arayimena. Safe. Fataka iyi niyo yizewe.
You do know what we're up against, right? ntabwo uzi ibyo uhanganye nabyo. They don't scare me. ntabwo bakinkanga kihagazeho. We want those files published. ndashaka ziriya files kuzishyira ku karubanda. ni akanyamakuru kazi bintu Uburusiya bwari buri muri byo ashaka kwama gushyira ku karubanda. nshaka kwihorera. And all the others. n'abandi bose bari hanze bahemukiye data nabo batabazi. I found his logbook. nabonye igitabo cye. It was about a meeting with a woman he called Red Star. yari afite gahunda yo kujya guhura n'umudamu witwaga Red Star. Red Star had collected evidence of a chemical weapons program. ati Red Star amaze kubona amakuru y'ibisasu bya kirimusi cyangwa se chemical weapons, ibisasu byo mu bwoko buri chimique abarusiya barimo program yo kubikora. She had gotten a hold of the formula from yari afite na formula yagomba guha umuntu witwaga Novichok. She even had samples of it. yari afite na sample. Your father didn't tell me that. ibyo ntabwo so yari ko yabimbwiye. Red Star thought it was too risky to bring the files to the meeting, so Red Star yari afite ubwoko kuba yaza mu nama. put them in the bank. arangije afata izo nzandiko zose azishyira muri banki. She put them in a bank. yabishyize muri banki ibyo byandiko. Yes. cyane. Where is this bank? iyo banki se yabiriye Sasha. I'm the only one who knows. umuntu uhazi ni umwe njye nyenyine. The address of the bank was in his logbook. ati kandi ikindi aderese z'iyo banki zari muri logbook y'uwo mudamu. I burned it. ariko icyo gitabo nagitwitse maze kumenya ko aderese yariyo. atangira kwibuka umunsi barasa ise w'uyu mukobwa na Red Star. yari akandiko yari abahaye. Very smart. byiza cyane. I need your help to get the code. ahubwo nyine ntuza ubufasha bwawe kugira ngo mbone kode. kode zikingura kuri fureforo yawe yabitse iki ayo mabanga. ariko banki yo ndayizi. kumbe hano hari aho yaje. bana imfunguzo nta gukinguza neza. Fuck's sake. binikira Well on duty. wowe wazize iki? kumbe hari abo yabanje gutera. maniga baramuhamagara. Let it ring. yireke ikomeze isoni. Turn around. Don't you look. hindukira aho ntunandebe. Let me see your hands. agana amaboko yawe. Who are you? urinde. Don't you worry about ibyo that. ntubigire ikibazo. Log into the CIA system. yinjira muri system ya CIA. We're just a trading ariko twe turi kampani y'ubucuruzi. Look, you don't want me to. urakeka nazo uri warwana we. It's nice monitor. I do as you. wowe ndabizi kuri haka. injira muri system ya CIA. hakinga CIA. gishyiraho ijisho. kinjira muri system. buretse urakora ibiki? I know your game. ndabizi imikino yawe. You got a real password and a fake one. shyiramo password ya nyayo atari iya fake. Yes, something. cyangwa se isasu rice mu mutwe wawe. shyiramo ya nyayo gisiba ibya mbere. shyiramo password yinjira muri nuza za CIA. Operation Red Star. usacinga operation yitwaga Red Star. See everything you got. unyereka amakuru y'iyo operation amakuru CIA ifite. kureba muri operation n'uyu musore arimo Martin. Keep going. 12 years ago, Kiev. jya mu makuru y'imyaka 12 ashize muri Kiev. amakuru CIA ifite. atangira kubona ari kumwe na muzehe Igoro. bari muri Kiev muri Ukraine. uyu musore kumwe na madamu. nawe se yamugendagaho. tangira kubona ahantu barasiwe na Red Star bamurasa. There's a handwritten note. uzikaninga neza akaboko. mukobwa kirabona hari n'imodoka iparika. telefoni. Even just pulled up outside. umva hari imodoka iparitse hanze. hari abagabo bagiye kwinjira bafite imbunda. kuri kamera barimo barabareba. It's encrypted. I don't have access. ya na access mfite irafunze. Print it. printing ibyo papuro biprinting ibyo ifoto. biprinting anagenda mbyigeho. kumbe abandi baje. Is it printing or not? printing anona ndaje boss ndaje. sasa makuru mudamu yari afite yandi za file birimo ni chemical weapons abarusiya bari barimo barakora ashaka kuzishyira ku karubanda. bicwa batari publishing. umukobwa arashaka gusoza ibyo se yaratangiye. nawe yari umunyamakuru. umuryango we bangure duce inyuma. Where is it? Escape route. bano nabo baje. buriya bahaka usanga akorera ahantu mu gihege ni hasa nabi utanaceka. nta haka wasanga ari mu nzu nzima. never. baba bazi akazi bakora. Martin.
bitonze. What's going on? Nibici bijambere. Got a hostage here. Hano mfite imbohe. Martin, let's talk about this, shall we? Martin, reka tubiganire usibyo. Come on, if you have a gun, just put it down. Nimbo nafite nimbona ishyira hasi. Hear me? Hatagira umuntu ukomereka. Martin? Asubiza. Martin, I'm coming in. Martin ndaje wana. Avayo. Mushuti Trevor. Kugera ha. Down. Let's go. Mwana muya babiri mucaha mujye mu hasi. Bandi binjira aho yasohokeye. Bashaka nigagiye kare. Dani mu kizu. Kugera hano asohoka yitonze nk'umunyabwenge yahakinguye yibika mu kabati. Haguruka witonze. Ereza imbunda. Natindamo mbunda cyo gikoresho gusa yitwaza yitsimba hakuno ko twumva boss aguyera. Bagabo baragigira. Bagabo nta numwe wumva. Kamwihambiraho byanyabyo. Tayari. Bagabo nta numwe wumva. Mugeri. Bagabo nta numwe uva kwizima. Kagabo kamubereye ibamba. Kamubereye amenyo ya ruguru. Kagabo ni koroshe ni kumva. Barahuragurana. Nawe kava kwizima nako. Scotty bijanze. Maze ndore agafata gatera umunigo. Karamwirenza parika nabi. Paka hakuno igice cya mbere kirarangiye bajya muri turu ya kabiri. Na match tagira ibice round ya kabiri byanyabyo. Agabo karamufata. Jig's up, Martin. Martin rekera gezo. Ni yumva nisunika bata mukirahure tayari paka hasi. Babarika nabi. Martin nawe yumva nabi. Maze ndore. Maze ndore. Umugabo urahari yahura tayari. Kagabo kari kamwambiriyeho pakageze hasi. Hagurutse Trevor kujyana n'abasirikare bandi yacitse kare. Ko watinze twarafunga umunwa. Kaza karabaza ubusa baratangira. Kujyana n'umupagasi we yakarenze kare. Baragasi ibirayi. Kamwihambiriyeho birangira gapfuye. Bwatinze. Tugaruka muri Russia Moscow. Kremlin. Abarusiya bataye umutwe. Baskoze na file aho zigira ku karubanda. Прошло 10 часов. Tangira kuvuga ikirusiya. Fande mukuru ni utanga amabwiriza. Да, я все выполню. Ibyandiko bingeraho ndabamenyesha. You're telling me MI6, CIA, they're all after us? Ase umva nkubaze ko ndeba MI6 CIA bose ari kudukurikirana cyazo niki. It's not gonna make it, son. Umva ibyo ntabwo bindeba. Sasa umugabo ura nta hantu ho gutura no kujya gushaka ikizu gishaje ukitsimbamo. Ngo rwandiko Red Star bamurasha afite nirwo ashaka kubanza kumenya code fungura vault ni iyi. You're not like any reporter I've ever met. Hako nta gusa nk'umunyamakuru wa leta. Hawo kazi gutabara abaturage nicyo nshoboye.
Nibi na mpamvu nakoranaga naso. Kako karana agatesi. Bari mukanya baramweza akavido k'umukobwa we. Kureba neza gipapuro umusore ya printinze. Yajya printing ibintu bitagaragara neza. Kibazo cyariko. They've changed the encryption. Uburyo yaje printinze nabwo kinagaragara neza. Akiraho amamodoka aracyaparika. Ibaza nawe MI6 ubutasi bw'abongereza, CIA bw'abanyamerika bose bari kagabo kamwe. Martin. Surrounded. Wazengurutswe. Now with your hands above your head. Amaboko tuyabona bitabaye ibyo turakoresha imbaraga. Final warning, Martin. Gasopo ya nyuma. Martin. Martin avaye yamanitse amaboko. Good. Very good. Yeza cyane. Koze neza. Forward. Egera imbere. Move forward. Kwegera imbere. Slowly. Witonze gace gace. Sasa baje amufatiye imbunda. Wa mukobwa Sasha. Bwira abagabo babashyira imbunda hasi. Do as I say or I'll kill you. Kora ibyo mvuga cyangwa mwice. Else you're looking for. In the bank. Ibyandiko urimo urashaka files ziri muri bank. Martin has the code to the wall. Martin afite code ifungura ntuza volte na cyangwa se kufure foro. Kandi mbone muri ku mutwe. He's the only one who knows it. Ati niuzi yo code ifungura volte. Now you tell me. None hitamo. Shall I blow his brains out? Meno ubwonko bwe cyangwa. My heart there, Sasha. Sasha ntago rwose wankanga. Am I? Kandi ikindi. Take Trevor. Trevor bikore. Ushyira imbunda hasi. Tell them to put their guns down. Babwire bashyira imbunda hasi. Now. Nona. Come on. Please. Ndakwinginze. Ukobwa banani bumva. Nabundi we numwe yambirizi. I'm the only one who knows the location of the bank. Sasa umugabo wabanje kubanza kwemera ko gifite code usibye n'ikindi cya kabiri. Ni jya uzi aho bank iri. Calm down. Tuza muko. Ndirasa nigize aho bank iri. Sasa hanze nangari nkina aba bafite ububanke bubiri butatu. Usanga ari bank y'isibo, impuza sibo, amabanka nk'ijana mu gace kamwe. Kumenya bank umudamu yayishemo amabanga y'uburusi buryo abakora ibisasu bya kirimbuzi. N'uyu mukobwa uzi bank yariyo. Ndirasa. Ndirasa amabanga aje hanze. Cyangwa burire rimwe. Okay. Baretse rimwe ngaho twumvikane ntacyo. Kumvikane amamuntu n'imbunda. Sasa abarusiya baratuza ari uko uyu mukobwa abahaye files zigeze muri UN nabo baraburize batambuka bitonze nta gahunda yo kwirasa kari gafite. Told you, he wants those files more than anything. Turashaka ziriya files uko byagenda kose. Nakuno. Sasa hakaye bamurakare wakigoryiwe kanguka. What did he want? Gashaka giki? You guys seem to know each other pretty well. Bisa nkaho we n'abari abagabo mwese mwari muziranye. Wende. Mwenyine na mikino Martin. Ibyo mwavugaga byose nabyumvaga. Bafungura kuno. You said it was a machine handwritten note. Ibyari byo byose karakane ko karikandikijwe intoki. Yellow paper. Karaga papuro k'umutuku umuhondo. I could only print the encrypted version. Ntabwo namaye encrypted version agapapuro kagaragara neza. I'm sure you got a lot of questions, Sasha. Umva muko uri murambaza ibibazo byinshi kandi ibibazo twese turabihuje. The encryption last updated. No, amezi atandatu ariko kw'encrypting ari machine, amezi atandatu ashize. Doesn't have what he was looking for. Mbanzi ibyo ashaka atabibonye. Look, believe me, I'm as scared as you are. Umva muko nyizera nayo mfite ubwoba nkawe. Njye nta bwoba mfite. Did anyone ever follow up on this? Hari umuntu ugeze akurikirana ibi ngibi. But the number's not registered to any network. Iyi namba uburyo nako iyi file uburyo savings ntabwo namba iri registered kuri network. Ntabwo wapfa kubona ibiriho. Hey mate, fancy a joyride? Boya mukomeze mu rugero no gutwara. Umbe dore yambare bashakaga. Ifungura vault, kufure foro. Print it out. Ga printing witonze. What do we do now? None dukora iki? Got a credit card? Yes. Ufite credit card cyane? Get it out. Yivaneyo. Time to set it. Fate munda kuraye bikumwara yinaga. Toje dupanga gatego. Let's go code to the vault. So let's Trevor byanga byakunda afite vault code za vault. To the honey pot. Araza gushyira ajya kuri bank. Give me status. Mereza status. Ari hafa. Bavayo bose barimo barashaka gabo kamwe. Martin niwe kibazo.
We've lost them. Twamubuze. Sasa kugira ngo bamenye banki nuko baba bafite kana gakobwa ka Sasha kandi kacitse. Gonga umuntu hano kuri airport ku kibuga cy'indege. Hangane madam. Where was going, was I? Ihangane rwose ntago ari nangemeje kugonga. Sasha nawe ari hakuno. It's British. Passport nibye ni yabongereza. Genda ugerageze uhindure use nkanyiri passport abari koresha wambuka. We got a hit. Arebye mbonye hakuno. Just booked 2 tickets to Moscow. Sasha yafashe itike y'indege imujyana muri Moscow. The hotel in the city center. Hotel bari buruhukireho iri mu hagati. They're not going to Moscow. Ntago bajya muri Moscow nabo sabaswa. Martin Nice umuswa ahita muri Moscow azi yuko barusana bamushaka. Within a 100-mile radius for a passenger named aho intambara yabereye ushaka miles zitarengeje ijana. Ikibuga cy'indege kiri aho ngaho ushake Sasha Stepanenko nimba yakatije itike y'indege cyangwa gari ya moshi. Think he traveled under his own name. Ntabwo yapfa kugendera ku mazina ye. Boretse gato. Me all the security camera footage from. Nkuru za kamera zose ziri hafi n'imbuga by'indege biri hano mu Bwongereza. Tugende turi amashusho yabyo. Kumbe hano wa mu Rusiya kazi. Akana yagafashe neza nkake. Kana naco bapfa niba se bafitanye ibibazo. Lios. Akantu ko ari keza nakawe. Navuga gakomo. Mudaho navuga menshi. Kana karajunjama. Sasa bageze hakuno Sasha bya bisatsi agenda kaboha. Bitatu waje atangira kubisiba. Passport agiye kugenderaho ni y'umwongereza kandi no muri Ukraine. It's one of a group of nerve agents known as Novichok. I hope you have a good news for me. Ndakeka mfite amakuru meza. Files though. Umva files ndazifite. Gonna need more time. Ahubwo nkeneye igihe kindi kirenze. Listen, if you're trying to trick me, nugerageza kunzanaho ubugoryi. Ni Tatiana. You understand me? Uranyumva neza uko biri bugende. Don't trick anyone here, okay? Files are in Kiev. Ibi ibyandiko mushaka biri muri Kiev muri Ukraine. Sasha ni ugiye kunjyana aho biri. Turi hafi yo kugerayo. How do I know this? Nabyemera gute ko ariko kuri. But you want the files, huh? Urashaka files cyane azushaka. Mudamu na yashimusa akana. Banza usuhuze so. Akana ni kazi impamvu uyu mudamu agafite kazi kari nka mwene wabo. Bite mukundwa. Meze neza. How you doing? Mezute. Okay, I guess. Papa meze neza. Having a pedicure. Bari kunkurira inzara. Come. That's enough. Uraza birahagije. I want to speak to him more. Ndashaka kuvugana na papa. Arankumbuye. Yamaze. Urudamu rugwica nakana kazi kari umuntu mwiza. He does. Naho kazi ko sari kazi k'indyankurye. You have no children, do you? Hasi ufite abana. Ko nta mutima ugira. If you were a mother, you wouldn't do this. Iyo buri umubyeyi ntabwo wakabaye nkorera nk'ibi. You think you know me? Warakeye kuzi wacyana we. Mudamu atangira guhinduka. Kana kararyama. So bet they'd hate you. Iyo afite n'abana bakabaye bakwanga. Nta mubyeyi ubwira gutyo umuntu w'umwana. You think you are an intelligent girl? Wakana ucyaka ufite ubwenge kurusha abantu baraha. Good. Let me tell you a story about your father and your mother. Ubundi kamubwire wakubwira inkuru ya so na nyoko. Nikazi nyina isaka bwo yakwishwe n'imodoka. Uzi ibyo so yakoze? Your father told her he was a journalist. Iso yabeshye nyoko ko yari umunyamakuru. He pretended to love her. Yigize nk'akunda nyoko. But he was really spoiled. Usibye ko so yari maneko. So my question is intelligent. Ikibazo ni kimwe wa mukobwa wigira umuhanga. What are you for him? Kuki iso utamaza witonze impamvu uko nyako yapfuye. Hana accident cyangwa? For cover. Bamaneko abari abadahamana yakwica umugore akavuga buryo cy'umugore yapfiriye mu manuka. I was born out of love, he told. Navutse kugurukundo papa yakundaga mama wamaze ibyo nibihago bitureba. Late for the fight. Indege ahubwo iraza kudusiga. Bingo, they're on a flight to Kiev. Ntago bashaka bagiye muri Kiev, muri Ukraine. All right. Kuri airport barabasikaninga ngani ifoto yabo barayibona. Fata indege barerekera. Ask for Colonel Zelenko. Send him that picture. Ati amagara Colonel Zelenko umenye umuhereza amafoto. Umubwire ngaho bagera muri Kiev ku kibuga cy'indege. Abacunga kirikare. Ndege barerekera. Tayare. Banko bakagize muri Kiev kuri airport. Вітаю. Brazil, airport, Kiev, Ukraine.
kumbe hano ababaneka nabo barahari bivuze ngo aho bajya hose barabakurikirana bitonze Kiev Airport. Virus zabaye indyango rye mwete nyango ekenye tayari bageze muri Ukraine ntago biramera neza bageze hano aho bakodesheje kurara batabajya wabo umukobwa Something wrong? Ari ikibazo I haven't been here since he died. kuva data yapfa sinagarutse muri iyi nzu baje wabo w'agakobwa ka Sasha inzu yatoye uruhumbu We ended our chemical weapons program in 19... sasa hakuno ya chemical program yokorera intwaro za kirimbuzi y'abarusiya Martin ndeba hakuno hari amavideo se yagiye asiga nawe abivugaho nawe yari umunyamakuru ashaka kubishyira kwa rubanda And naturally, we want to know the truth. turashaka kuba twamenya ukuri uburusiya nibwo buri gukora ibisasu bya kirimbuzi nka za atomic bombs n'ibindi akenshi amakosa yakira ku banyamerika ariko na Russia nasiyo yoroshye You remind me of my father. unyibutsa data mugabo no mudahamba na business yikorera numbaunsa yagiye mu bounce ahunze CIA na MI6 so ari umugabo ufite umutima ukomeye sibyo ko nawe yari stubborn yari umunyakavuyo hamenda kumera nkawe unavugisha ukuri oya ndavugisha umuntu nese ko cyavuye muri Kiev akunda kuvuga amateka ye hari umuntu nabuze hari umuntu yapfushije umugore ntiyasubiza She died. yarapfuye se nashaka imwibutsa umugore we Never get personal involved. sasa yari afite umugore akunda kumubwira ati niba uri mu kazi akari kose Martin ikintu cyatuma usubira inyuma cyangwa ugatsindwa misiyo zose waba uriho ntukagire umuntu ubwira ibyawe byose niko umugore yakunda kumubwira misiyo yose ugiyemo mu kazi ujye uvuga bike bitewe n'ibyo ugiye gukora kana kari yakura umudamu yakabwiye amagambo agashengura umutima ati iso yari maneye ko abeshye nyoko ari umunyamakuru iso akubeshya ko nyoko yapfiriye mu mpanuka akana kajunjanye kandi bari bamanye neza agahahira akagaburira birirwa kuri katuni bareba ako mama byamugendekeye bite Forget about that. ibyo byibagirwe sha No. Tell me, I want to know. bwira ndashaka kubimenya I can't tell you. ntago nakubwira uzabaze so ikishe nyoko Tell me. wambwiye ariko karamuhatiriza She was in dangerous situation. mama we yaraye muri situation mbi Father tried to save her. yesu yagerageje kumutabara She got hit ariko yaje kuraswa kumurasa cyangwa by a bullet. isasu Who did it? ninde wabikoze ni papa cyangwa Did he? ni papa niwe barasiye mama It was an accident. byari impanuka wa mwana we ubwo niba uri umuntu mukuru nawe tubyumva akana ati papa nawe warashe mama toya ati byari impanuka gusa tu ariko ni isasu ryamwishe uyu nawe hakuno ntaryama kaza rero n'indyango rye kasasha nako kigize ngo ni ka debane ngo ibyo data atashyize ku karubanda paka publishing bari muri Kiev tayari siko mbona hasa neza ejo bundi numvaga ngo amasasa ameze nabi ya filime birancanga
tayari mukireka azavayo n'akana zikakakana ariyo turufu yo kugira ngo abone za file nawe narangiza yitunire ku barusiya yashaka byose bibone baramuhamagara buri kanya ntaryama ntatuza kuryama ni mu ntebe ntabwo navuga none namusiga ubutumwa bugufi waiting for your call. ni muri Kiev nanjye negeje kumamagara sasa umudamu yateze indege agerayo n'akana ke mwambwiye ko mwinjiye muri Kiev nanjye niho ndi ntibwatinze Sasha n'umugabo bagomba kujya he kuri bank tayari So far, so good. reba inyuma twahageze agatego nta kandi baracyakurikiwe Ready for this? uriteguye gakobwa karashaka gutamaza uburusiya kabuteze UN bano bafite program yo gukora chemical weapons sibije data ngo nuko ari umunyamakuru ajya kuyashaka nanjye kaze bashire ku karubanda kenja muri bank Доброго дня. Чим можу допомогти? baravuga ikinye Ukraine Свого сейфу. Ваші документи, будь ласка. arajugunya atanga passport n'ibyangombwa Одну хвилинку. kaze nkuhamagarire Доброго дня, пані Степаненко. tayari bitonze ukobwa muri bank uyu nawe hakuno Доброго ранку. umukobwa bank arayizi neza ariko ikibazo ni code zifungura vault Доброго ранку, відчиніть нам, будь ласка. kingura over yakubwe bafite banke nka miliyoni mu gace kamwe barasikaninga binjiye indani banki ikomeye cyane files bagomba guha UN ziraha nuko Будете номер вашого сейфу? hano nugomba gushyiramo kode kugira ngo Буду вам заважати. safe irimo ayo mabanga yanyu mushaka n'ibintu byanyu niba ari zahabu nimba ari diyama nimba ari korota cyangwa gasegereti yifungure barangije begekaho ko gasigaramo indani On the left after the security gates. atangira kurangira amani uri hanze ko byifashe Looks like the bait works. Stay where you are. kumbe wa mugabo Trevor yagiye azana ingabo nyinshi Щось сталося? baravuga ikinya Ukraine Секретарію, проведіть мене. Так, звичайно. Ідіть за мною. reka nta kibazo namwe mwemererwe kwinjira kumbe manega nawe yinjiramo abatunguye hagarara sekretari mwakimunda ku ngufu nagweza arasaba kuno ku muriro hajya uza alamu sasa n'abaturage bahita panikinga bakumva ko byanga byakunda hari ikibazo muri banka tujyana kuri vault ibyandiko bibitse abaturage dore ngo sasa barasohoka hano numenye usohoka n'uwinjiye hakuno kuri vault Trevor n'abandi umukobwa yagezemo indani Чекаємо тут. tujyemo indani kumbe Trevor n'umuhanga kiraho Trevor narimbizi kuri bupanike yari afite kode uyu afite agakobwa batazi ngo banka ni iyi agateza umukobwa sasa uyu nawe shyiramo aho ngaho kode paka tubonye files abandi ubarase nibagerageza kwinjira banka manager ku ruhande You to bring it in person, Trevor. Trevor narimbizi yuko uri bwiza nawe ubwawe Punching the code. shyiramo kode hariya You give me too much credit. mwana uba ufite umwenda ndakurasa nta mikino iri aho utanza naho santima Quick trade with the Russians? urashaka kugurana n'abarusiya se cyangwa A little revenge on your former employer? cyangwa ushaka guhorera wahoze ari bosi wawe shyiramo
coordinates ufungure vault. Friend, she recruited you to the people's cause. Tiniwe girlfriend I know banje kodesha abantu baje guteza ibibazo. Look, enough of your bullshit. Just mwana wimbwira umwanda kingura vuba. Just open it. Yitonze kabati karakinguka. Namuntu ashaka kwica. Hari ugufata no files ziri butamaza barusi ugasanga nazo sizo. Do that if I were you. Nago nakagafunguye yomba ni wowe. Wasanga aragatego. Bitekerezo umuko. Red Star was FSB. Abari aba FSB nabo nagarabo bo kwizerwa bari aho ngaho. You wanted to fuck us over. Bastekereza kabiri muko. There's Novichok inside. Harimo Novichok indani. Ko gafunguye. Sasha. We good? Bro, wabibonye? Sasa za chemical weapons abarusiya bari bafite sample ubwo bayifite nukwiteza UN. Fucking kill it. Ndamwica cyamusubira inyuma. Binjira indani. Death warrant, man. Mane wisinye warrant y'urupfu. I have a hard on for you. Agency yose igiye kurikirana. Chances. Hey. Yewe. Sasa uramwizera uyu mugabo? Like your father did? You know, 12 years ago. Ngateka aho ngaho se nyine. Yo kuvuga imyaka 12 nyuma na se w'uyu mukobwa afata sample ya za chemical weapons arayizamukana tayari. Kugera hano gushaka aho bacikira. Ku nyubako hejuru. Dora abasirikare ngo barimena. Bitonze baca hakuno kumanuka vuba vuba. Mugabo arashaka izi sample kujya tabara kana ke umukobwa naye arashaka guhorera se abishyira ku itangazamakuru ajya gutamaza abarusiya barasa kuba kare nta byumva shaka gutabara umwana we tayari hano nta guhagarara mu mayira cyana kabiri tike baratangira. Polisi nayo yafatiyeho hano byo kuvuga ngo ucuruza inyanya ku muhanda bareba. Mukobwa no munya Ukraine arashaka gutamaza bene Putin uburyo bakora chemical weapons ibyo ndio batumva neza. Habura gato polisi umumodoka burahendutse nibashaka bagonge muzagura izindi. Baratangira. Hey. Ukraine arasa neza. Ntago ari mwe mu ntambara. Ukobwa arangije asanga umusinzi asindiye ku muhanda vanayo kanyanga. Scratch. Nakobotse gato nabirenze. Okay. Ukrainian medicine. Best there is. Hano hari umuti w'abanye Ukraine ukimena kanyanga aho bakurashe. Tayari mwambura imbunda. Sasa umukobwa nta muntu yizera. Sasa akora ibiki? Nawe uri umwe muri bo. I can explain. Nagusobanura. Utava huri. I'll shoot you. If you shoot, wimbeshya na you need to kill my daughter too. Umva singubwiza ukuri ni natanga ibyane ko nanjye bari umwana wanjye. The Russians have got her. Abarusiya bamfitiye umwana. Niyo mpamvu ngomba gufata ibyane ko yabishije nanjye nkabibahereza. Don't move. Utava huri. You're full of shit. Nawe uri umuswa gusa. Uriko kuri. Umva mukoro. I need those files, okay? Check izo files. My daughter's life depends on it. Ubuzima bw'umwana wanjye buri kuri izo file. I want to expose the people that killed your father, and I get that. Nanjye rwaye ndashaka gushyira abahanza abishe so. I really do. Ndabishaka pe gutamaza abishe so. But do the ends justify the means? Ariko n'ubu niyo nabatamaza umwana wanjye n'umupfu. N'icyatuma nkwizeye. Banza wibaze. Would your father sacrifice the life of a little girl? Iso yatanga kana gato ngo bakice. Mwimwire data karamuhereza byanyabyo. Umukobwa naye nta muntu yizeye. Umukobwa we misiyo yiwe no kugira ngo atamazi iki abishe se. Bamuhora amabanga y'Uburusiya yari afite ya chemical weapons bari mu baracura. Ubu narashaka gutabara kana ke. Sasha nimba agiye kubitanga he? Na kanyamakuru kazi. Kuko arashaka kubishyira kuri televiziyo, YouTube, ahantu nkaho. Buri kanya ubwo yewe n'ibibazo.
yibuka umugore amubwira ati akazi kose cyangwa misi uzajyamo ntukagire umuntu witeza mukururane cyane umubwire ibyawe byose ujye uvuga rimwe ku ijana buri kanya bamurota iyo uvuze ibyawe byose nibyo bituma kenshi unatsindwa kandi ibyo nibyo tudashaka sheri uruka we n'ibibazo genda byibuka ibyo madamu yamubwiraga nimba kapimye mu gituza telefone iraca vibrating hano Tatiana wamurusha akazi ufite umwana we ego Martin You have what I want? ufite ibyo nagusabye cyane kirikiriza I've got what you want. ibyo ushaka rwose ndabifite Files and reporters? ndashaka izo files nuri abanyamakuru kazi I want to talk to Lisa. ndashaka kuvugana n'umwana wanjye Lisa Here, talk to your father. akira so muvugane Dad. papa nameze neza afite isasu uraza ryari kuntura ntazi ko biri bukunde ndagukunda mwana wanjye ya magambo y'abapfu Dad, you sound... papa ko numva ijwi ryawe ryahindutse kuvuga ibintu nasanzwe numva uvuga buri munsi abagashibura igakurasa mwana ntazibagirwa kuko ngukunda gusa birirwaga muri kakabwa itoza imbunda papa ko numva usari kumpangayikisha All right, Martin. saa Martin uhure saa yine Funny games. nta bindi yahindutse kaboko bwa mbere isasu ryamutwitse bamupimye irya nyaryo tayari arazibamba zerekeza ntazi sasha yerekeje ntazi ari bukura akana ke gusa ikidamu cyamubwiye ko cyageze muri Kiev maze ndore ahamagara hakuno umushuti bakoraga muri MI6 bantu ushaka kunyangiriza umunsi Trevor, I need your help. Trevor, nkeneye ubufasha bwawe. Martin Baxter asking. Martin, urimo uranyaka ubufasha? This is a treat. Umva bafitiye umwana. Abarusiya bafitiye umwana Angelisa kandi baramwica. Saa yine za nijoro baranshaka cyangwa umwana wanjye apfe. Where's the case? Case iri. Varisi. She fucked you over, didn't she? Mukobwa ndabyumva ubwo yakugambaniye, sibyo? And now you want me to help you get it back? No, nashaka ngufashe kujya wongera umuntu ya Varisi. Bya bindi byo gusaba uwimye. Yahoraga bizamuraho ba MI6. Abakatira. Deal still on the table. Ndeboni gahunda ziganira mwicaranye n'umuntu. Niko uko dukina imikino nawe urabizi. Ahubwo mbwira ahantu uri. Martin. Telefone yayikuyeho kare. Harakaza iminsi akaba ari indyankurye. Baguhemba neza ari kuvuga ati ndayarya ejo nanjye ngaruka. Miss, you got a tracking device installed in this case. Ari rwose nshaka mufashishe imashini zanyu. Ari imodoka nagize tracking device. Teteka naye sekirite genda gace. Shaka kwakinga iyo modoka umbwira ahantu iri. Alison Jane Tynan. It parked at Пассажирской descent. Ay, tamubwira address irafi na umuhanda gari ya moshi. Imodoka arabizwe harimo cya tracking device. Arerekera baramugonga se cyarabyumva. Ubuzima bwa kana buri mu byago ngashaka gutabara. Hakuno ni cyari ko se noneho. Baturage ni benshi n'urujya n'uruza rw'abantu. Gize gutya bona ka kobwa gafite imisatsi iri blonde arakurikira. Mwegere kurande ntamuke. Sasha ariko se muri amore kisanga siwe
abana imisatsi irasariga yamenya mukura he kureba gutya kabona hakurya gategereje gari ya moshi n'igikapu kabona amaniga ari inyuma yako karatangira ntabyo nguha karambukira nyuma ya gari ya moshi umugabo urara afite ibibazo karamanuka karangaye kamanuka ku mesikariye nabi wakagurya agakubita umunigo utanza nahise seme genda gake teteka ntunapfe muri siransiye teteka umbabarire hama hamwe tuze karasinzira barega kadepoza hakuno nayo dukoresha twibanze abona nayo case amen fata ingwanguruzo y'abandi abariyo yiba bakwa ari butabara umwana we. You've done well, Martin. wakoze neza Martin. You've used all your skills to get what we want. wakoresha ubushobozi bwawe n'ububasha kugira ngo tubone ibyo dushaka kandi nako bagahambiriye hakuno. Thanks for the reporter. rwose ndabizi ko ufite santi muri abanyamakuru kazi sibye ko muri abanyamakuru atari ingenzi. uriya niyo yanapfira ku rugamba nabirenze. Check. Do you hear that? uranyumva Testing. arabanza agafata hakuno agashyira bw'amajwi mu matwi barafata aka video yitonze. Is you, our daughter, icy'ingenzi ni wowe, our mission. umukobwa wacu na misiyo. buri kanya hora yibuka amagambo umugore yamubwiraga. ndagukunda cyane Martin. hakuno hari abo bapanze guhurira nande na Tatiana. aza nta kesi yitwaje. I'm not armed. nta ntwaro nitwaje. I'm gonna get my phone out of my pocket, okay? hano nazanye na telefone indi mu mufuka. Fucking game. iyo mikino sengishaka. I'm gonna send you a link. ndaguha link. sinzi ni yiki. It's a link to a video stream. Just open ni it. link ya video stream cyangwa ya video runaka uyifungure. abana video bafashe kasasha. So in that case, files ziri muri yo case. once Lisa's safe, I'll send you the address. Mereza umwana wanjye Lisa. naye ndaguha address zawo umukobwa namufungiye niyo case afite. nta bindi. mugabo naye si umuswa. yanze kuzana case umuntu acashaka kwitanga bakaramurasa nangana bakakica. uranyumva neza. address ndazigwa ari kumaye umwana wanjye nawe ari muzima. Sasha. Я слышала, у тебя... afite ubwiye kuteri mu matwi. kamera kari imbere. Okay. kana karaha. It was a bracelet of my daughter. ati nanjye gakomoka ari kumwana wanjye nawe mugakunda ndakakwihereye. kavuga iki? Masha. yitwaga Masha. nimba nawe yarabuze umwana ntumbaze ukijyanira wa mwana we ntago twabanye nabi. Now go. sawa igendere. Отведи ее. mwana mumujyane kwa se. It's all gonna be over soon, sweetheart. mwana wanjye humura birarangira vuba ndagusezeranye. baramusaka nta kindi nta ntwaro. On cheers. gasanga se. adirese Susquehanna Street, 97. ababwira umuhanda 95 kuri floor ya mbere. babwira izina rya etage. Едьте вместе. bitonze binjira mu modoka bajya kureba kuri etage kuko nimba bakoze iki ababwiye ariho.
Apagasi ba mbere baragenda. Kapagasi bakerekeye asigaranye na Bodo Tatiana. Kumbe video ya muhaye na live ya recorded already. Kumbe wa mukobwa na wala hafi. Sasha na wala hari. Batangira kurasa gakobwa. Kana basasa aragasakuriza umahasi tuzamuka. Tatiana nako Sasha na hafi nawe. Nakabunda. Kamara sibyo mu mbavu. Akamasasa aragashirana. Она пуста. Что? У нее нет патронов. Ajya gushaka agakobwa. Acecera. Kana ntugire ikibazo hamwe. Gipaka se mu gituza. Kumbe kano bakafashe. Kasashe. Martin, you know what I want. Martin, uzi icyo nshaka. Business turimo unayijua. Nashaka case. I've got it. Don't do it, Martin. Martin, tabikora byo kuvuga. Izo files goma kuzi publishing kazi ya kwa rubanda. Wezitanga. Yitonze. No matter what happens to me, mwana wanjye ibyambaho byose. You stay here, right? Ugume hano sibyo? Papa hoya. Wigenda. You stay here. Ugume hano utava mu modoka. Ugume hasi gusa. Dad! Papa! Zana briefcase. Yako mkobwa agende. Munagire case. Fucking file. Don't do it! Arayinaga. Yebuka byamubaye bwa mbere muri Ukraine. Anaga za files. Aronye yarazinaze. Baramuhereza noneho. Byanyabyo. Bwa mbere byamubayeho. Ari kumwe na se w'agakobwa. Sinzi kacira kuri inshuro. Я сказала на колени. Kano nako karapfukama. Передавай своему папа. Bakira aho warashe umudamu. Kureba neza. Kumbe kuyabinditse yabyuka gatoza gukoresha imbunda. Akana kivuganye nde? Tatiana. Tayari. Sasa gisigaye sinzo ko se bamugeza kwa muganga. Leso ameze neza. We need to get him to a doctor. Tugomba kumushaka kugiti twamujyana kwa muganga. Bakiraho nibisanzwe abaza birangiye nibisanzwe barahagera. Imba batangira kurasana batumva amasasu. Sasha. Out the case. Pat your case. Slowly. Kana uzano witonze. There's no way out, Sasha. Wacheki Sasha. Kwa fata ya briefcase. Yitonze. Bamurasa mu rutugu. Yinjira amazi. Nta numwe yizera. Trevor ibya kana inzira karengane nase yari yaravuye mu kazi. Uyobora uko bamurashe ibitekerezo nandi babiri. Tangira kubona ageze pfiriya rwa bijojero ari kumwe na madamu.
hora yibuka madamu waciye isheni muri rimwe. Tugaruka hakuno sasa. Asaza arazigera ziricuma n'iminsi iricuma. Bisi yazaga. Kana kari muri bisi. Araho kana bakazanye. Mwana zanu ku kigereza. Bano bose baje gusura akana kaziramo. Kugera hakuno hari ukuntu ukora icyaha ukarwara bakuvurira muri gereza. Sara cyari kuri serum. Yensi maze kwihirika. Bite papa? Ni njyewe. Kareba se. Dad. Papa. Kira hakuno. You okay? Meze neza? Okay. Meze neza nta kibazo. I'm okay now, see. Oh, meze neza nta kibazo kongera kubona. So how are they treating you? None barimo aragufata bate? She makes me sing for lunch. Atanekeye supu buri munsi. Tangira kumubwira senze uba babana neye bari Sasha bagumanye n'akana. And a laptop. Namuguriye televiziyo na laptop. Yeah. Her daughter Marina lives in Moldova. Ati hari umwana afite yitwa Marina uba muri Moldova. Marina's really sweet. Marina ni umuntu mwiza. Buretse gato. You bought her a TV. Waguze televiziyo and a laptop. Na laptop. Where'd you get that money? Amafaranga menshi kucyagwiza wakuye. You weren't there. Narayakoreye, warayakoreye. That Russian lady, she was uriya mugore wo mu Rusiya weird. Ntago yari asanzwe. She was crazy about gambling. But yakundaga gukina urusimbi, akina ibintu bya boxing. Twajyaga dusheta 50-50. Ariko ntago yari azi kubetinga ku muntu ngo arebe indwanya ishoboye kumera. I ran the numbers and she put the money. Ati najyaga ashyira imibare wagasheta amafaranga. Oh, actually. Tugatsinda tugapasura. You always were the cleverest. Nawe rwose wahoze uri umuhanga kuva na kera. Gera hano. I missed you. Naragukumbuye. Papa. Yeah. Ego. She told me what really happened to Mom. Uko wambwije ukuri byabaye kuri mama. She said she tried to save her. Bambwiye ko wagerageje kumutabara. Byagenze bite? It's an accident. Byari accident. I just didn't know how to tell you that. Mwana wanjye sinzi buryo ki nakubwira ukiri umwana. I didn't want you to hate me. Nari mbizi kuzanyanga nkubwira ikishe nyoko. It's okay. Papa nta kibazo. Very good father, have I? Ntago nigeze nkubera so mwiza. I love you. Papa ndagukunda. We're a team, remember? Turi ikipe nye nawe. We're a team. Turi ikipe koko. Ese mugenzi bari abakene bakajya kwikinira boxing akana kakabetinga isagasanga ni kamushete kashete abandi mugabo yaje hakuno ku kibuga cy'indege Trevor hano ngiye kujya abona kana kamushuti karaho hafi. Lisa You alright? Meze neza.
nikavuga akira hakuno. Arejyane kukamuhaye. Ese urabona ari bisanzwe sa nkaho bizi. To copy the originals in a safe place. Ati yo ni copy ahubwo copy original irabitswe. If anything happens to me or my dad, haramutse hagize ikimbo cyangwa kikaba kuri data, it'll be sent toward the right people. Ati ahubwo ibyo bizajya ku bantu banyabo. I know you'll find a way to get him out of here. Ndabizi yuko wakora ibishoboka kugira ngo kuri hano data. Akana we nasa ni ikipe uyakorana ngana se muri MI6. Nimba nari umugambanya akorana n'abarusiya ntumbaze. I hope you're doing fine. Kumbe Sasha irwa kohereza inzandiko. Foster mother takes good care of you. Ati nizere ko mama baguhaye gufata neza. For saving my life. Ati nawe warakoze kuntabara. Inside this envelope you will. Muri envelope uraza kubona amazina y'aba double agent harimo abakozi benshi bakorera MI6 banakorera CIA. 6 network. Bagenda ari abagambanyi. Be careful. Witonde. Remember. Iyo liste nguhaye. Must behave like. Harimo ibirura byinshi kandi iyo bana n'ibirura nawe ugomba kwitwara nkabyo. Iyo liste mu gihe uyifite nta muntu wagukanga. Bakorera MI6 bakorera na CIA. Ati ni Sasha ayo makuru ngiye yaguhaye. Ubwo nibwo burinzi ufite. Bwatinze hakuna imyigaragambyo mu baturage iratangira. Online publication of the files in Russia. Abarusiya batangiye kwigaragambya kubera yuko leta yabo irimo iragenda ikora iki? Ikora ibisasu bya kirimbuzi. Wa mukobwa Sasha nta kindi yakoze. Yaragiye rwose ajya ku mateleviziyo yo muri Ukraine atangira kubitangaza. What is your response to that? If it's a fake news. Niba ari amakuru ya fake. Then they permit inspections of a chemical weapons lab. Kuki bakomeje Abarusiya kudukurikirana izo chemical weapons zatako tubivugaho. Back in communist times. Ataracifata nk'abakomunisiti nko mu bihe bya kera. On opposition activists and journalists. Ntabwo bashaka umunyamakuru cyangwa umuntu wese wasa nkaho agiye guhangana nabo bashaka kumurimbura hakiri kare. But this isn't just a Russian problem. Iki ntabwo ari ikibazo cy'Uburusiya gusa. The concept of objective truth is being threatened everywhere. Ahubwo nisa nk'ari Uburusiya bushaka kwigira igihugu cyatera ubwoba buri muntu ahari hose. Niyo mpamvu dushaka ko ibica buri kinyamakuru cyose bikaba ari inkuru mpuzamahanga. Lies will be our history. Reka wenda tunavuga ko ari n'ukubeshya ariko binatubera amateka. Kana hakuno kahoraga kabwira se ngo akazi ko kurwana nta kazi kakarimo kikundira ishuri iserwa kigisha kurasa akana mugenzi kare kazima mu mutwe kifatira umwanzuro w'iki aho kujya kiga. Dore ibyo kahoraga gasaba se bifunguriye hakuno ka restaurant. It's pretty fashion, isn't it? Mwana wanjye byambwiraga n'ukuri. Desk, I mean at the end of the day you're just going to be stuck behind a computer, aren't you? Nge nzajya mba ni kuri computer papa buri munsi turi kumwe wowe useriva abantu n'andi ari ku mashini yandika ibyinshi n'ibyasohotse. Come on, Lise, it's not all about money. Ntabwo ari amafaranga menshi dukeneye mwana wanjye. Yeah, you could, and you could also bashyira aho arindi yaparitse. Nifungurira kuno ka restaurant kana kahoraga kabwira se kare akazi kadahambana ko kwirirwa urwana na amafuti gashaka ko bazafungura restaurant bayifungura hakuno. Sasha nawe nta kundi yagize gutya abo babanye nubwo batacimbuye byiza hamwe burya ngo ibihe wibukiraho umuntu nibibi mwacanyemo. Igikoni cyafunze abona haro abagendereye. Sasha yinjiye mu nzu. Phoenix na позиции. Aba bagendaho nabo ntibarashira. Abarusiya baracyabakurikirana. Fandi amenya ko bakiri kumwe. Cha Yesu n'umwami yari yandambiye. Natekaye nuko igenze yari Sankara da Premier nk'ibisanzwe abagiye mwakoze kuzamura bano ndabakunda cyane cyane nimuci kuzikurikira nimba ifite kabiri yayo mbonye abarusiya bakibagendaho simbizi neza namwe muzayibona ndabakunda cyane kandi bamwe bakunda murayizi urumva noneho.
muze hano mwese mujye kuri hano imbere ya kamera none se kutangiye kwihambura Berite bivuge kubera icyo uri gukina iki uri gukora iki uri kurasa iki uri kurasa imbunda bamwita gift bite byawe uri ese mwese muze mwegera imbere murimo murakina filime umwe yigize Avatar ajya hano tukureba wigize Avatar uramukunda Avatar rwana gute ninde wakwambitse gutyo oya vuga neza ariko ntugire isoni Avatar. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, tu vas battre avec votre grand frère. Moi, ma belle, j'étais en train de commander avec Pété parce que nous sommes en train de... Nous sommes... que vous êtes en train de faire un film. Oui. À tous. Est-ce que tu peux montrer moi l'exemple? L'exemple? Moi, je suis. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, regarde. Tu es l'avatar? Non. Qui es-tu? Je suis Master Kung Fu. Kung Fu, c'est ça. Qui es-tu? Avatar. Non, Avatar, c'est votre... Non. Je suis Master. Tu es monstre. Oui, moi je suis Master Kung Fu. Kung Fu. Moi je suis. Moi je ne suis pas Master Kung Fu. Je suis Master. Master Kung Fu. Je m'appelle. Je suis Tiger. Parce que nous, on était en train de faire les films. Comme moi, je suis en train de faire. Master Kung Fu Gift. Les gars, c'est ici. Il me dérange. Pourquoi tu déranges? Il te dérange? Qui a Master Kung Fu? Moi, je suis. Non, je joue contre moi. Ok, les gars, écoutez-moi. Moi, je suis le méchant. Parmi qui vous fait le combat, qui va gagner? C'est moi. Moi. C'est qui? Non, c'est moi. C'est moi qui va gagner. C'est moi qui va gagner. C'est moi. C'est moi qui va gagner. Non, c'est moi. C'est moi qui va gagner. Non, attends. Le petit frère, il a gagné. Oui, j'ai gagné. J'ai gagné. Non. Mais... Petit frère. Ah. Je vais gagner. Laisse. Et tu as gagné gift.
Je vais lui garder le meilleur combat. Le petit frère contre le grand frère. Qui va gagner? Entrez à tous. Non! Youhou! C'est qui? C'est l'avatar ou maître de Kung Fu? Moi, je m'appelle Roussi. Eh, petit frère! Ah. Le combat, c'est fini. C'est fini. Hello. Je suis avec Avatar. Je suis avec le chef du quartier qui s'appelle le demande. Bonjour. Ah, bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, viens ici. Non. Regarde. Ah. Ok. Je suis très fatigué, j'ai besoin de... Qui va amener Ça, c'est les photos. Moi aussi, je peux. Ok. Parce que... Qui va amener le pour moi très vite. Parce que les photos. C'est de battre. Hey. Bye bye. Ok, ça, c'est les photos. Amenez-le pour moi. Ça. Non. Non. Ça. Moi, je m'appelle Kouzi Kung Fu. J'ai besoin de l'eau. Mais t'as dit que nous sommes la masse. Maman, je sais quoi? Parle. Action. À tous, j'espère que vous êtes bien. Moi aussi, je suis très bien. J'ai perdu le cerveau, je me suis dit. Ça, c'est le voisin qui parle. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux, petit? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Je ne me sais pas bien. Tu veux de l'eau? Non, j'ai besoin de l'eau, j'ai soif. Moi aussi, j'ai soif. Et toi aussi? Oh, viens ici. Je pense que nous allons mourir. Oh, je veux de l'eau. De l'eau.
toi aussi. Oh Dieu. Hey. Ah, qui est réveillé. Oh, oh, merci pour nous sauver. Ok. C'est pas vrai. Hey, regarde. Non, non. Non, non. Hey, t'as pas jeté à où? Pourquoi tu fais ça?